Eba, Solomon. Le ka mogala. Ah, o shapo man. Ah, shapo. O ruputa dithulosi. Gale ke bofella mo. Wa lo ke di la ishe ka mo ke di ishe ka mo moraonyana. E sa le furu. Sha ka nnete. Ya. Na le dijele you Good Friday. Re di jela botse ra lena man. Re dijele botse kudu maki. Re di kwa matšatši a man. Sha la fisha man. A tswana re di jele. Le lo reng e galo le buimanyana ke re mengwage mengwe re tloe tšodiela ka kwa sione bjalo ngwago ke di-corona bjalo e gale re dio ba mo gae mana o bolela nnete baki man ape le rena dikereke tše tša rena no ya mara re Good Friday ka moka re thaka nako bjalo ngwago o padile mana sha o padile man ya mara ke bone ene wane tetse la o šišimiša man o ra di-Good Friday tše ge bo wa rragala ba opotse bommama ke bone o tetse kudu mo sekontiring mana o tse ke lebeletse Gauteng e no ba Limpopo fela ora batho ba Limpopo ke bona ba tetseng kwa ha o ka bolela ape mana na mosadi a o bona se ba boe ba buile ba buile ebile ba re bona ba tatsamaya next week nke be ke no ba bonanyana maki ape ba tholoselega thebana ape ke gale ke ba bone mara maki tabe ya gore moatša wa e kwa dikgwedi swane o boya ka di-Good Friday fela a si yona apa ona motho a ka no dula nako ntšhi a sa kopanenyana le motho kwa leng kwa o dia ka mogomong a bone le nna ke sa toke dika a no fitha mo ba ke ra loke nna ke a tsena ke a mmona thola hala la kaina wa rona ibana wa ke le dumedisa le no gomolana a botse mo a o bose batho ba sawa wena se ka di tsena quotation o se ka di tsena a o tsoro di ya mo akere a o tsoro di ya a o botse eng wa man ga ne botse di ya makina nna ke no tšholela ke motho e sa le furung a o re ya motseba mo ikere mo motho o re ka mwana ora Maki!